Ugbaw na hasunog han madiskubre ini nga heavy equipment nga ginagamit sa pag-construct iton kalsada tikang ha boundary iton barangay Concepcion at tikadto aplan iton barangay Hanawi habungtuhan Paranas Samar. Naibaruan nga ginsunog ini nga bakho pasado alas 10 han gabi didan Huwebes han Pebrero 3 hingin tatahapan nga mga rebelde nga NPA. Base sa report han Paranas PNP, gintatag-iyahan na nasabi nga bakho han 44 anyos nga Hihil Baksal Carias nga taga barangay Yakal han Northern Samar. Temporaryo ini nga igin parada haligi diton kalsada ha mao nga dapit 500 kilometros tikang ha barangay proper Hanawi hantigda nasipatan nala nga may nagkakalayo. Diri la ini ansyahan nga nahitabo hinpanunog han mga ekipahe ha Samar. Samtang padayon pa ang investigasyon han kapulisan kabahinan insidente. Paran balitang waray gindadapigan, balansingan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Paranas Samar.